sing metakon sajet beilang ngai ingguh bayun tiang. Telepon beline sing nyambung, pikiran semakin melambung, makan tiang tadi sing luwung, perasaan tiang eling luwung. Biasane beli pules kanthi tengai, asline beli ngelek-ngelekin ati, tumben jani beli bagus, mebomi jare kapur barus, sujatine tu sing tahen manjus. Telepon beline sing nyambung, pikiran sakin melambung, maka